L-HSBC Bank Malta rrapporta Profitt ta' 58.7 miljun euro fl-ewwel nofs ta' din is-sena qabel it-taxxa waqt preżentazzjoni tar-riżultati finanzjarji tiegħu għal dan il-perjodu. Ir-riżultat ifisser kważi 25% jew 20 miljun euro inqas fil-profitt fl-istess xhur is-sena l-oħra. Fl-istess preżentazzjoni tħabbar li l-ispejjeż tal-grupp kienu 2.3 miljun euro ogħla mill-istess perjodu fl-2024 fil-biċċa kbira relatati mal-investiment fin-nies, it-teknoloġija u l-implementazzjoni ta' proġetti regolatorji fosthom ATMs ġodda. Il-bejħ tas-self personali ġdid irreġistrat tkabbir fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra, prinċipalment xprunat minn self garantit. Id-depożiti tal-klijenti personali kienu ta' 6.2 biljun euro fi 30 ta' Ġunju ta' din is-sena, żieda ta' 45 miljun euro meta mqabbel mal-2024. Filwaqt li l-bilanċi tal-klijenti kummerċjali naqsu marġinalment, id-depożiti kummerċjali medji kienu ogħla bi 2% għall-ewwel nofs tal-2025. Il-kap eżekuttiv tal-bank Profitt tenna kif dawn ir-riżultati jixprunaw lil ħaddiema biex ikomplu jinvestu fil-bank. I think this reflects the resilience of our business, the strength of the Maltese economy, and that we continue to invest to support our customers. The bank's balance sheet is very strong, excess liquidity, excess capital, so we are supporting our customers through that. Il-bank spjega wkoll li matul l-ewwel 6 xhur tas-sena żid depożiti tal-klijenti bi 44.5 miljun euro, filwaqt li s-self li klijenti naqas bi 82.3 miljun euro meta mqabbel mal-31 ta' Diċembru li għadda. Sa dan it-tant ġie spjegat ukoll li l-HSBC Life Insurance irrapportat profitt ta' 6.5 miljun euro meta mqabbel mal-4.5 miljun euro fl-istess perjodu tas-sena l-oħra. Iż-żieda fil-profitti kienet riżultat ta' titjib fil-kuntratti ta' assigurazzjoni. Il-preżentazzjoni tal-HSBC waslet fl-isfond li 11-il xahar ilu. Dan kien ħabbar li jinsab f'diskussjonijiet biex jibih is-sem tiegħu f'pajjiżna. Mistoqsi dwar dan, il-kap eżekuttiv sostna li bħalissa m'għandhom l-ebda informazzjoni ġdida x'jgħaddu lill-pubbliku. So I have no news today from our majority shareholder, HSBC in London, regarding their strategic review of their shareholding in our bank here in Malta. But we will let everyone know if and when we have any news in that regard.